Urregun puntuarekin jarriten dugu, Udaltzaingoan lan egutegia, calendario laboral de la policía local. Udaltzaingoaren egutegia ezberdina da, haiek egun guztietan lan egiten dute, ordutegi ezberdinak, eta bere zerbitzua beti txandaka egiten dute. El calendario de la policía local, como da servicio 365 días al año con diferentes horarios de lunes a viernes y de sábado y domingo, establecen ellos sus propios turnos de rotación para cubrirlos y demás. Asier, Iker. No, vale. Sí, vale. Udaltzaingoaren lan egutegiaren alde, onartuta geratzen da.